5 ستمبر چھ یوم وستاد مناوان. وستاد چھ سانہِ سماجک اہم ترین رکن. قٲبل وستادن اندر چھ بہتر بناونٕچ صلٲحیت آسان تہٕ تم چھ طالب علمن ہٕنٛز زندگی رٕژ بنٲوِتھ ہٮ۪کان. وستاد چھ سانٮ۪ن بچن لیکھُن تہٕ پرُن ہیٚچھناوان تہٕ یمن زندگی منٛز کامیاب گژھنس منٛز مدد کران. طالب علم چھ پننس وستاد سٕنٛدِ طرز زندگی سۭتۍ متٲثر آسان تہٕ وستاد چھ وِزِ وِزِ یمن حوصلہ افزٲیی کران روزان. وستاد چھ سانہِ زندگی منٛز ژٲنٛگۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پنُن پان گٲلِتھ اسہِ گاش دِوان. وستاد چھ طالب علمن ہٕنٛزِ زندگی منٛز باقین مقامن پٮ۪ٹھ تہِ دوٗر روٗزِتھ تہِ سۭتۍ آسان. أزِکۍ بچہِ چھِ سانہِ پگہٕکۍ زِٹھۍ، اس لیے چھُ وستادن ہُنٛد یہِ فرض بنان زِ یِم دِن تِمن رٕژ تعلیٖم. مختلف وستاد چھِ مختلف مضموٗن پرناوان. تِم چھِ اتھ قٲبل آسان زِ تِم دِن بچن ہٕنٛزِ کُنہِ تہِ